Stella Nzembi umwe wa andu mawendi museo kumakuya kangundo kukulia enenthi maiketikile kuingianirwa ni ateti yulu wa atongoi alama ivilani ateo enenthi mailite kuthuima atongoi onthe na withianu kukonio thukumi wo mbevo sakwani wa 2027 akomanite na makundi ma mwaitundi wa kumakwata mbau maunduni mo makiukwati. Stella ni wenda enenthi kuende ya kuosa ivandi ni kana kwiyandikithia ata akuni makura undula ukamatonyethia kusakwa atongoi ailuva Kenya na kuveta na alamonekete makundi maenenthi isioni cia kangundo awetana nonginya enenthi metho na maikese kuingianirwa na andu na tongo yala mevilani nengi kwendea na uthuma tongo yonthe ondu mathukumite na langi mena wendi wa itivila no kana masakwa utongo yola wailite na kuweka utayilo etina maundu ni makonetie maendeyo kwa ni mwenda mwithe careful mwikakonganithwe na andu no tongo yola wivo decisions ila to make decisions to say mukaka au ground mukakengwa for minini muno tuende to sakwana na mwami no sakwana muithina for 5 good years kwa muiketikile ibetisia kwa kuingia ni wanando nenda mubingwe metho na muisisi osindula siende na muyeke utongi ula waile uingi mathuthia enenthi lamata namba ukwata ivandi mende na yandikithia na kwithwa na ivandi leki matonethia kuyandikithia tako ni makura kwithonza manyuvana mvaka MBC MBS wa kuandikithia kwa ni makura mwenye uyu wa kenda ni matangasi kana nimekuka kuandikithia kwa enroll andu nikenda mose ivandi sia kuna kura kwa nendo nena nandu alama tena ivandi na alama na ivandi lakini maya register kwitha me voters tafadhali twende tose nundo chuno chekika tutonethia kubindwa leadership ila yivo umundi nitwakwatania kwa kalonzo ise kula kipandi tuose nikana kusethia ni twaete utongo imusio utongo iwu musio na itutio tu wiwa tuitha twewa malelu masio uiti musio maundu masio ni sawa kongo ya mwathime na imwekane sana tuunga mana ivetindiwa saumendiwa na kila kikuninga ni kana kwa ile ukwatwa mwitundiwa ni wendea na thananu kukwata mbau makundia ya imakulia kwetungia ni avamwe na kwemia ngwata ni kenda ukwata utethio kumekuya ndwangi kana makundia ngi mawendi museo na east west ni group ingi yitawa Sianamu na tuithi north wena group ibeti ikuitwa Tuinuane na be group ingi central ine ndo mutabio ningutembea nenyu nithanalanga hiyo ndengete ayo kuyu wandi na September be group ingi nukite captain group isi itawata Gracious Kilindeloni ikuitwa Gracious ina ando 270 na ningu komona September kwa unetele munenge matukwala na ilo komona na ningu ende ya kwiku kaundini ya masaku kangundo nyeneta waboni mutesia